Moko kuom jodak ma Nyamira gi jotelo koro kwedo okang' ma jatend piny William Ruto nokawo ma lando ni mbalariany ma Nyamira ibiro ger e gwenge ma Kiabo Nyoru. Maeri timore ndalo achiel kende tok jatend piny lando e mbalarianyno ibiro ger Kiabo Nyoru e North Mogirango e kinde limbe mare ma ndalo adek e gwenge mag Gusii, gino manonyayo paro mopogore e kind jood bura. Ka giloso kowuok e gwenge mopogore e kaunti ma Nyamira, jodak go wacho ni lendo makamano ma jatend piny notimo nikech nitiere jogo mane sunde. Gilieko ni jood bura ma North Mogirango Joas Nyamoko ma ja UDA dhiro mondo ger mbalariany no Kiabo Nyoru, kama gilieko ni e hik omenda 2015-2016 noket thenge milion 100 mondo mbalariany ma Eldoret oger bade kanyono. We have not undertaken any public participation on the same. And Mr. President, you must have been misguided by somebody. President mwenyewe alisema ati walikutana na mchumbe wa North Mogirango huku Kilgoris, wakasema mambo ya university. Na President mwenyewe alisema ati Nyamoko amekuja tena kumtangaza ama kumsema ati alitopoa siri. Na watu wa Nyamira wanauliza, watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kiabo Nyoru? Sema tumekubali kutoka mahali tulisema senator wakikubali wakianza shule hivi tunatoka tuwachie samba watengeneze university ndio ikae hapa Nyamira karibu na sisi. Tulipoanza safari ya president, hiyo commission haikuwa imetembelea hata sehemu zile universities zinaenda, haijatengeneza recommendation na decision yao. Na mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria na hiyo haitafaulu. And I dare say, I will mobilize Nyamira people to occupy that place should any decision be taken to put anything associated with the university there.